Skur nakaslem jong unongsan Hima. Ka NPP Primary Unit Mission Compound Jowai. Ha ka aru pratarik unailar kala Pynlong ya ka limpong yele akai ka batip kum ka 6-a-side football tournament ha Madan Biar Skur Jowai. Ya kini ka limpong yele akai lawan ban play ya ka da working president ka NPP ka West Giant Hills District uba Nidamon Chulet. Kum ukongsan ha ka jingidan lang uwahe shnong barim ka timpang yaw musiang Jowai kum usembut kongsan uwahe shnong ka Leon Mission Compound uba DH Sinrem na lor kiwe uba Nidamon Chulet ha ka jingikren ulayro ya kinong yalam ke NPP Primary Unit Mission Compound Jowai halor ka jingla ban Pynlong ya ka ba kum kani ka dimpong yele kai ka balong ka jingmento ya ki khun samla ki badan kasap yele kai Habapan pau halor ka jingkong san jong ka jingilakay sports uba chulet ulo ang omtang bagalong ka binta jong ka kot pakya bat kilat yo kam yo jam henry kalong ru kum kaway ka shlem hikay baki samla kinlat na kijingdi kibasniw uba chulet ula kenturu eki samla bakin treshitam namar ka jingilakay football ha kini kisngi kade ka karkhana ka bala ban ai kam ai jam ki samla bakin yeng halaki kejat Ya ka jingelang lapenya do chairman uba don kupar singkrem uba lapentip ba ladon arhun rutli ki kinho nile kai keble shimbenta ha kane ke limpong bat lapenwa ya ka jingelang daki kentien khuble na president ke NPP ka primary unit mission compound Jowai uba hey por mi dehar habaphai sha ka jingele kai ka minthong bi kala job kuput hadu khandai la ka wei persha ya ka lum kerwiang Ini kecambe dan cerita menjadi program bagi konstan le bagi apa untuk pelik tim mulai jam benda hari ini ke tournament yulti ba lembag jam even senior pi berput dah ketika komiti yang dah langsung NPP unit yo pi yang ke platform ko penyu yang ke staff kita dan hai cerita kejutan ni football mangga wina jumlah e-sport bahwa kongsan apa ke district ke state kamjole atau ring ulah kuwi kita uti kami kesulitan mulai cipun dekalian yang di unit primary unit wadah invite kena lihim benta uti ini program ini kebiasaan wak bot jim itu haperdi yang di unit yang EU daulah sangat hawi kre kinu bentar tu wi kre in namusin tu mesin ko wi kre sistem ko wi kre warok embar mohau ya suai mohau ya aksap mohau ya pangam bun kama andre wabun bun ki bentar ko ngam cengam tu tumyo cenga yu ki kalai Ketui piu buat ba, kecing kerek lang, kecing kerek stong tu MK modok kate. Tipa bi negelian buat negelian unit pisau tu buat pemik ikam kini program. Sebentar, kamu untuk kelam supaya macam sebentar, mana kau punya jam, kau punya jam ini kau bisa kau buat, kau punya tiket ini, kau bisa kau buat. Dan kau punya mana ke sport umat gele gua pun cicit gua pun ai pencelur kam tami kina kero gudang sekeman Andre siau top ai tiga ke sport tu man ku kedua pak ya dekat net yang itu gua hai jaga ada dek KP yuk tiga ke cek kia yuk tiga ke tiga tak orang sudah manda yelek sport pi kamu untuk perlu ngale kali
Rei man wirta badak hele rengan percang milik kayak man kemit yuk sedikit nasa pun yuk mentoy manawi leke siapa jika hipor dang milik ke ngata di luar kamu ci soja saja sebenarnya dan induk dari luar siapa demit mit cek mikir dengan hak yang iwa di bentar buat ilek sebagai tentu ikna karo kamtam upi umhoi wiswebi siapa cim ini bentar wa hagas sport borok ilian yuk kemet kerja kia kamtam the yopi pertai ko ganne man pertai ko sa pertai ganne yuk kamu jam de pin daw berapa pun kepat ba ko igi sorkar wa ini sorkar mun ai kre dan de yule wa di post de yopi borok bentar borok ki department wa sejarah borok ki tahu wadak semam ini kalau kante di sorkar me ko trapo sora pilihan uti bunda pemilih baik I harusnya tahu ini kini ke sport deh lada pi kena we view penemkam di ke sport kini mana ko kini ku great stop di pi go bimbi kita lagi jom di pi boy di pi uske ikan sorkar kini le kini lada pi ske pi view lah nuki state go per yo pi le ke kini le impi di pi kini le deman ko win le kam ke faktori go ai jatuh ya ipi buat ba ipi kena kalau kantam la pi MP kemut gua pi great system mereka kuwi ko siap sikong kantam ci jajan dia kantam ba ila da MP kena gua kat ustam gua dah mereka ngop itli hada pam kadi berabar pun gua kat great ke ilek ke kat great ke ilek sport dah nam kami hagadi kebam kat kante sep kajeng itu kante tertui pergi kena dalam sekat siapa topi ke kam pergi naik kam sorkat sejak beliau tadi percangkret daga bor yang pergi ini dia pendap yang